hakuna kitu kigumu kama kuchagua rafiki bora wa kukusaidia. Na duniani hauwezi kukaa bila rafiki. Utajikuta una marafiki shuleni, una marafiki nyumbani, una marafiki kazini, una marafiki kwenye biashara. Basi kila mahali unakuta kuna mtu wa karibu na wewe ambaye sisi tunamuita rafiki au watu humuita rafiki. Na marafiki wanaweza kutusaidia mambo kaza wa kaza, kutushauri, wakatuwezesha kupoteza mawazo ya huzuni, wakakufanya uchangamke. Na watu wengi wanashauri kwamba ni vizuri ukatafuta marafiki wanaofaa, ambao hawatakushauri kitu kibaya au mambo ya kukupotezea muda, mambo ya kukuangamiza. Na wakati ni kweli kabisa kwamba marafiki ni watu wanaoweza kutusaidia, tunaweza pia tukajiuliza, je, marafiki wana majibu yote? Na kuja kugundua kwamba kuna kitu ambacho kinakosekana. Kuna jambo ambalo linahitajika hapo. Kuna rafiki ambaye anaweza kukusaidia kwa msaada wa marafiki wa kawaida, lakini akakupa na msaada mwingine ambao marafiki wa kawaida hawezi kukupa. Rafiki Yesu amesahaulika sana. Yeye alitupenda kwa upendo mkubwa wa kujitoa msalabani, akafa kwa ajili yetu, na tukimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunaokoka. Ndani ya wokovu kuna urafiki. Yesu anakuwa ni rafiki. Unamshirikisha shida, matatizo na changamoto, anachukua, anatatua, anaendelea kuwa Bwana, anaendelea kuwa baraka, na anatubariki na anakubariki. Karibu leo kwa Yesu, uonje urafiki wa Yesu jinsi ulivyokuwa mtamu.